Bilgüçe bizning kızımız Ilina bugün aның bugün soңғы звоногы. Әлі көз алдымда хаман бірінші классқа барғанында бітті енді міне дегенше өтіп кетті аның мектеп жыллары да қазір деп жаны ұзатабыз. Алла юлға, Алла тұрмыш юлына Алла берсе. Өзім барша балаларға, өзімдікінің де түгіл барша балаларға да тілеймін. Юллары изге yaptı болсын Алла берсе, изге юлда берсінler. Yıllarında yakşı kişiler şırap kışınlar olabilirse, etyenelerini kuandırıp, bizini kuandırıp, zor turmuşka var, zor kuyukları tamamlap, zor kişi olsunlar olabilirse. En mühimi, eybet kişi olsunlar, bizge imanlı kişi olsunlar. Kuşağından turanı yanına, uzatkanı da sine zor yollarga göz yaşlarımdan çekti yarımı. Сегодня для нас был очень волнительный день. 11 класс заканчивает наша дочь. Улыбаем УЗИЛу Тапсу. Эйбет кишилер еще раз зор юлдаша, хайырлы юлдаша. Как у тебя настроение? Отлично, но немножко грустно тоже. Спасибо огромное за воспитание прекраснейшей дочери, лучшей ученицы нашего лицея, самая красивая, талантливая. Дай Бог ей здоровья, дай Бог успехов, чтобы она в жизни мечтала всех благами. Kazan, kuşağından turanı yanına, uzatkanı da seni zor yollarga göz yaşlarımdan çekti.